2015. godine, odnosno danas je drugi dan Ramazana mjeseca, svetog mjeseca kod muslimana. Neka ovaj mjesec Ramazan bude zapravo prilika i podstrek za razmišljanje svih nas, da mijenjamo svoje stare loše navike, da mijenjamo sebe, da mijenjamo svijet u kome živimo, da se identifikujemo sa istinom, sa pravdom, da zagovaramo slobodu, da se borimo za slobodu, da zapravo poradimo na odgoju svog karaktera, jer jedino tako možemo mijenjati kako svoj život, tako i život ljudi koji okolo nas žive. Mijenjajmo zapravo svoj odnos spram države Bosne i Hercegovine, spram ovog našeg napaćenog naroda, jer jedino tako možemo biti prihvaćeni kao oni koji zapravo nose teret današnjice, nosi teret zajednice, nosi teret svih ovih izazova koji su pred nama u bosansko-hercegovačkom društvu, a naravno koje ne može biti imuno od svih onih pojava i događaja koji su zahvatili čitav svijet. U prvom redu mislim na globalizaciju koja briše sve pred sobom sa samo jednim jedinim ciljem, a to je novac. Moramo naći način da se odupremo takvim vjetrovima, takvim burama koje su nažalost zahvatile bosansko-hercegovačko društvo u kome novac postaje ključni izazov za mnoge BiH građane, za jedne zbog nedostatka, za druge zbog viška novca koji su stekli na vrlo sumnjiv način. Zbog toga se, kažem, gradi jedno elitističko društvo i zbog toga moramo mijenjati, odnosno smanjivati razlike između onih koji nemaju i onih koji previše imaju, da bi zapravo te socijalne razlike koliko toliko bile ujednačene, da bi oni koji nemaju, ama baš ništa nemaju, imali jedan podnošljiv život na ovom svijetu, a naravno oni koji imaju previše, da se zapitamo da li, pogotovo sada u mjesecu Ramazana, da li zapravo oni izvršavaju sve svoje obaveze koje su postavljene pred njih, jer i velika količina bogatstva, novca, materijalnih vrijednosti nisu došle samo zahvaljujući njihovom radu i trudu. U većini slučajeva je to zahvaljujući radu i trudu drugih. Da li u mjesecu Ramazanu izvršavaju svoje obaveze? Nemojte da zaboravite na siromašne, nemojte da zaboravite na one kojima je pomoć potrebna, nemojte da zaboravite da i to što imate nije isključivo vaša zasluga. Zato mijenjajmo sebe, mijenjajmo svoj odnos spram drugih ljudi, mijenjajmo svoj odnos spram države Bosne i Hercegovine, jer mjesec Ramazan je izvanredna prilika da razmišljamo mnogo više o sebi, jer imamo i dovoljno vremena i prostora da zapravo popravimo ili otklonimo loše navike, a upotpunimo svoj karakter, svoje čojstvo, svoje dostojanstvo i da zapravo kroz pomoć drugima ljudima ocijenimo i sebe i one koji oko nas žive. Do sljedećeg petka želimo svako dobro.